Тәрі пәрлештерет. Көжалшы жывра Россия регионезен тәрлене картызен фестивальне ергелеш. Чувашкен пужарывне ыты республикаба облачта ырлана. Хошпа регионзем хозен дорохне тәрленеде. Выл жутра Курган, Брянск, Псков облачезем Адыгей республики тада ытыде. Россия регионезен тәрлене картызен фестиваля ошта тада хожанирде. Ку тада ытыйдыва Чуваш республикен культуры министра Светлана Каликова ужымлатры. Иртне шулдар аштав уйген вуникемежинже мускавра вырыс юрри театрда шинетне терлен Россия картыбе балаштардиш. Хали шыржыв картынже сагырвындығы регион. Кужайлердет чуна тыткынлать терле регионды терешсен эже. Уява шыржывры икшрутмыл вижел стахутшынна. Везем шыбах картына эрешлегензем. Карта зарбышне и бир мускава истухрамар ша паннозене регион зинже терлене паннозене. Ша вахатрах и бир мастер зимбе калашны чухне пельдемер везем терле регион зинже хызен карта зене терлеши. Шавна была Чуваш республики паенгигуна сенет игин бинди ширим вишимышулда шак терлене регион зен карта зене терлен карта зене пер площадка рапыштарза фестиваль термеледезе. Чуваш республикин ыры бужарывне ыты регионды терестыземде ырлана. Худшынма кымылдывасыне балартна. Мускаври Поленов яджелі Россия батшалық халық пулдарулығын шуржеде. Россия регионезен терлене картызен фестивальне ертерме пулышма жандарына. Уява хыжандада ішта ертересіне халеге палартманға. Россия көне вағыдынже. Е 20 ноябрьде шак фестивале термеледе зажутлатпыр. Был фестиваль вағыдынже шак картызене кадартны зырбушсыр паллахта пирен мастер-класс темер терес тезе сеню пур. Мастерзем пер площадкара пыштарынза сүтсе явашын млей дүзем візене паян кызыкландарашы. Фестивальде терле регионды юр даже ушканезем хызен пулдарулыгебе савандарыш. Игибине жерим вишемеш шул вишне регионзен терлене картызен княгинеде кларма балардашы. Шубашкарда емускавра. Фестивале ошта иртересіне де халлеге тишкерещи. Куйдузене кырлач уйгин вежинже тацавама шандарать Чуваш республикин культуры министра Светлана Каликова. Республика Гларм Валли, Алексей Зотиков, Павел Ритков.